Assalamu alaikum ta'ala wa barakatuhu. Magde tai saide mediku dalen počminea neve emisija ko kanali taro amaro hođa nasmercana ko vas uđala ko YouTube. Počminea neve emisije, neve konceptija. Odoleski da hem rodingem tumen dar ko početok te kerem subscribe hem te oven pobuter jene ko akava YouTube kanali. Първа емисија сар судикина паломанде и сега ме шукар амала ем шукар мануша кола со каводинату мен цариек буд шукар емисија. Саркат хавдала ка емисија. Одолеја со кабичела пучибе, джико амаре мисафирија, палате дена мен джевапи или одговор. Па пале одова, ка джикера одговор таро маро ходжа, те джана дали точно или не точно. Или пале те джана дали акава шай или па нашти ко ислам. Ем одолеске катар. Родајето мен дар панда екфар. Sao kolaso na kirgen subscribe. Te keren tumen subscribe ko kanali taro maro hođa. Hem te thareno zvončite šaj seko što ven informirime od oleja koga kačivane vo video. Pa hema katar magati da tumen panda ek šukan najava. Ko akava YouTube kanali na ne tovo samo savke emisije, nego ko opustirime hemo videa, skečija, filmija, pobare metražaja, hem sa ona sehatija taro hođa, taro nasmeri. Окей, джај прво почибаем, одолеја со капуча маре месафирена кате со итана мен церко студио. Старите на тумаро мислибе хем сар мислим на тумен. Дали тано доволно само те на геопес, па пале одова те куеко намази, или пале требала те лопес авдези, палу на геобе, зато шајте ка одине о намази. Капучуна прво ашиме, паре доја каджа сар мен цер. Ме мислила дека морате ле авдези, те кери нијетите ка ле авдези, хем теле авдези госули са соджало нормално. Ме мислела дека не е доволно терангјове. Или па терангјове, ама те кернијетите сука калани не. А јарва керна. Окей, Алвер? Сперма кон млад вас шун тар ме пре ако донон сам терангјове. Пошто на кеа па и не старен едноставно. Мила? Исто, саро мили се овачили доволно само те нанџове, битно нанџове чистоја. Тоа е тоа. Тешина брхана тутар? Па меда мислина, му мислење, морате нанџолпе, те толпе, тарети телопе, авдези, госули. Окей, дали требала те најгјова, дали требала цела авдези, пало најгјове или на, од ова кашинатаро амара хоđа. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Меда шунгјума кава англедер на само тумен со вакерна него англедер да амаре поре вакерна сине доволно тенангјове сартепен лилан авдеси. Хем дали акава и тано коректно или на некоректно. Премало мишлење таро имам Абу Ханифе рахимуллахи таала, акава и тано коректно. Одолеске да англедер вакерена сине, кај шај само тенангјове палодова теклајне, соске амен да англедер дан данас, ама англедер повишем сине о мајоритети ханафи. Ханафи месеби, хем одолеске да вакерена сине агар. Коректно и само тенангјове хем пало одова те слободно шај текланинипе. Како хари подетално то објаснинам, соскетано коректно акава премало имам Абу Ханифе скоро фик мишлење. Дикен Allah subhanahu wa ta'ala ki suratul Maida ajeti šov rodila amendar samo štar farzija. Neli? O prvo farziji tano rodila amendar amente tova amaro lice. Rodila te това амаре мусја. Родела те това месха амаро шеро, хем родела те това амаре пре. Тук е да нангјовеа, автоматски соштар акала букја товеа. Ама кате некој акана ка пучел, ка поставинел е контрапучиба, ка вакерел ја, ама тук е да нангјовеа на товеа тут, ко редо, нели о Курани дела редо. Прво, примеро муј, после омусја, после мошеро, после мопре. Тук е да нангјовеше и това прво ошеро, после муј, после контра, значи са бизо редо. На нели грешка кава? На, премало имам Абу Ханифе скоро мислене на не грешка. Соске на не грешка, себепи кај ки суратул Маида,
ајети шо, Аллаху субханаху ва таала потребинела јек детали. Потребинела јек детали ва хем. Океј? Ва ајети جالجار يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى صلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق и тако дали. Ако те потребинела пеко акава ајети ва хем. Имам Абу Ханифе пенела ки арапско граматичко чип потребинена о арапија хем. Онда нанеле редо. Са например Аллах субхану ва таала ки ја сура ва керела ки суратул Маида ајети шо hem tumaro lice, hem tumare musja, hem tumaro šero, hem tumare pre. Sebebi su ovakiri hem na nele redo. Te cidilci na Allah subhanahu wa ta'ala hem, onda bio volale sine redo. O redo, neli ame kad laja avdesi, prvo tovaja amare vastama, i si redo. Od ovaj tano sunna muakkada, so me proporučinavate na mukope. Со скизорало сунете, ама кана кери алафи само таро фарз. Премало фарзи, премало миштене таро имам Абу Ханиф, а каба и тано потпуно, коректно, шај агјар текеролпе. Океј, џај дуито почибе, одорија се ако прво почибе шунгем одговора таро маре мисафиреа, хемо одговор таро маро хоџе. Од дуито почибе легарела агјаре. Дали тано дозволимо ко ислам те постинелпес само петок, односно џумако родиве. А као пути кашина одговорија тарија верстрана. А пале дова и ранемен пале ко хоќе. Тишина тудар. Па ме мислинава дека морате пустини пецулома се крамазане. Саламару пейгамбер алейхиссалату вассалам се чержаем, амен да морате чера. Мија? Па тријанда диве или бишуња диве морате постинипе. Значи, двата на закон. Океј. Шуна е таро, алмери па џакоши. Па дик kad bi kera da fema rep hurusar suva kerge mo papo mi baba džuma akşameske četvrti te vakera min kedin gamen teleki mi baba mo papo pripremin gamen te vakera baši otastan dve džuma vola barodive bajrami muslimanenge svakodivе znači džuma tanja ha znači ne sminate kera nikoj civ morate postina odvadive kalo mo papo rametlio kurani ka pravile Cenес нек пешкири ме папо парно пешкири панлоко па кјардојо тегани нас минае никој те правал сни окурани саџукте на вола олескоро вактов те правал хемчу макес не морте постинопе еака на мена катерни генерација два на практику и нали бute вакера ама џукте амаре пуре ојат вакер нали син Океј. Алар? Според одерсија која се шунавален, таро малатаро прајла, са 100 мануш треба да те постинео цело Рамазани, ако нашти постинео, те патинео песке, него те постинео скјавер. А само ек дивена. Океј. Ако да се не одговори ако дуито почиве, па катар тешина одговор хем таро маро хоќе. На некоректно, само те постинипе џумако диве. Allah subhanahu wa ta'ala mu klamenge trianda dive. Ili bishunja dive, zavisi na tari mesečina, od uleske da vikini pe Ramadan na džuma akaba masek, džuma koro masek, samo džuma ke te pustine, nego vikini pe Ramadan. Cu značinila kaj ko celo masek te pustine. Bishunja dive ili trianda dive. Meda šungjum sine angleder, vakerena sine dovoljno samo džumake, sar te pene pustinjan celo masek Ramadan. Ама на не тачно, на не коректно. Океј, џај трито почиваја, харицани поопуштено е муршенге, али попаро богами е џувленге. Со џала отрито почиве таре амари страна. Дали ко ислам дозволи мој те маропес и ромни. Почеја прво е ашиме, па пале два и ранајаме, ака е страна. Ја, според мандата на дозволното марпером нас, секоја беше 9 март. Датуме. Да, Океј. 9 март, ја. Продолжи некој алмери? Pa di kakana ko islam, kad bi kera lafi ko islam od bana ne dozvolimo, ali akana što se tiče amende, na primjer saroma baci, ako angja, dika tu na marate romnja, i romni marela korkori pesa, ako na kandale rome, ako na kan lama la fe, onda me morat ne sarte reagir, nabab dipte si kabla karo tanka itama. Океј, обсесто. И ранајамен, ко Бурхани па ко ми. Па ме мислинава наравно дека шај маре ромја, ако на марџална туку камаруло, комшија ли. Ме пенава
До сутинеро някој са тили туштена, сигнали хари погрешно, па набут. Хари са. Окей. Мио? Ако иронина нела потам, ки шок соба. Окей. Штар одговорија, таро штар мисафирија. Тишина, одговор таро маро хоѓа. Во ислам, уопште, ки ни сави ситуација на недозволиво те маре еромја. Нигде, нико Кур'ани, а нике пейгамбереско росулети, акама наштитараке. И сега хадисите на Омаро мангло пейгамбери, алейхи салату вассалам, коте Омаро пейгамбери, алейхи салату вассалам, вакирга. Најшукар, тане, шо со вакиро пейгамбери? Шунен. Најшукар, тано окова мануш, сојтано најшукар пиреромњецар, поначинилапе најшукар перомњецар. А о пейгамберија кате со вакири палвакава хадиси, а месиумо доа со најшукар поначинамар миреромњецар. Према лакава хадиси дикаја кај о пейгамбери алейхи салату селам класифицирнела е мануше сар најшукар инсани кога поначинилапе најшукар пиреромњецар. Ем вакирија месиумо доа со најшукар поначинама миреромњецар. Ако вакереа сусијан муслимани, хем слединеа е пейгамбереско росулети, алейхи салату вассалам, онда акава и тано грешка. И симан јек пучеба джико ашиме, ако шај нечко те делеско микрофоните пучавле. Селам алейкум. Алейкум селам. Вакергјан со еромја шајте малопе само 9 март. Соске баш 9 март. Ја, па кава чило сарек традиција, 8 март кинеро наке луѓа, 9 март. Спасине луѓа. Ама озбилно акавате пучавле. Ајде. Со мислења. Дали тамо дозволи моте маре еромја или не? Аджана вакава шалија. Ја. На, иромина това те мара опироми, това те него опе, те маге опе, те акелпе, те поштојне опе, сепак на требала те маре теромна, соске мареа то пико. Дали шајте казинел перомна? Те казинелу место те марела, ко пример, на пример, те казинела мати му хелаки фамилија, мати му хелаки дај, мати му хелако дат, мати му хелако прал, те чинавела ки родбино контакт скроз, само со нешто грешинели на шунелатут, хем керала баре грешки или тигни грешки, дали те надова халали или харами према ту сарме рома кназа крабунаке ту ише стоп те даја те фамилија сајмуле или ме или ола. Дали давајте на окей, ме те кераме ромнаке. Намопал, те казнил перомја агар нане коректно, нашти покушенијате дисциплинине еромја, нешто ја со Аллах субханаху ва таала мрзинела. Сар, например, аканате на мукела кидај или било со Аллах субханаху ва таала намангела со нане јеки исламија, со нане кошеријати. Дикен, мангавте вакера нешто, акате. Хем то менга хем окола со кадикен акава видео. Аллах субханаху ва таала бичагја менге е пейгамбере Мухаммеде алейхи салату селам. Сар јек пример, сар јек урнеко, сар јек гредало, сар ту те понашинето. Килесте и сиса, сар то ове дат те чавенге, сар те ове ром те ромјаке, сар то ове чаво те дадеске те дијаке. Allah subhanahu wa ta'ala ole koleskoro suneti, leskoro ponašaj, leskoro karakter so Allah subhanahu wa ta'ala stvoringa pa su inela sarinenge. Ako amen slidinaja od ova vallahi, hafsuli upravo Allah, soski sjumo dobor sigurno, sebe pio Allah subhanahu wa ta'ala dinga polafi, koji ka slidinel ole, omna netuvul ki zabluda. Saki leste karakel. Ако слединеа пейгамбере алейхи салату селам, ако сикловеа лестар, лескоро понаша и лескоро пример, кадике кај си буд пошука начење, те дисциплине еромја, те сикаве еромја, него те марела. Те марела уопште на не джаизи. Са, например, акана достату мендар вакирген, ако иромни керела потан. Ако иромни керела потан,
слободно не камарела. Например, лава кана јек пример, тумаро џамотро шо не лакава, тумен дозволиле накава о џамотре темарен, ја тумаре пенен, ја тумаре чајен, кава кера киргја потхан, окей? Ама ки нервоза кугјала, маргјала. Ко два моменти ачалгјала котан, мударгјала. Сигурно, тумен, каголанен, сигурно тумен, камарене џамотре, камаген тумен да те мударенле, ти канен тумаро хако. Нале месиу сигурно кај надете вакерен, мударгјала, киргја потан, никед до два надете вакере. Одолеске никед мава кере на кавалафи, киргја потан. Соске, џајна овас, на неле граница, кјудија нервоза, шејта чаве мануше котан. И си буд пошукар букја, буд пошукар начиње, сад те дисциплини не ерумја. Окей, шунгем панда некозам одговорира таро амаре мисафире хем таро амаро ходжа, па џаја хеме палуне пучибаја или последно пучибе баши ераке кире мисија. Одејале гарела агар. Џанаја дека повише мануша вакерена ако кераја ме влити амаре муленге, нели амаре манушенге која се наклеи дујнаја, онда ако и калаја побаро хајбе, пошужо хајбе, од ова џана осебапија комуло. Тумендар прво тишина тумаро мислибе. Капо чимина таро бурхани па после кирана комија. Ако џаја, ако лаја традиционално сарамари пори со џирџи, онда по питањето на котан. Козо маја џа да укаđele пурес. Ми мислиме дека е џарта, но? Од вака џигера тишина после таро ходжа, миу. За висини са ухајбе деја, бакро, плескавици, чевапче, што више деја, више добирена. Тоа е тоа. Повише се, окей. Нема врска, ја. Мо мислењето исто, со повише деја хајбе, со повише мануш чајлола, хем кога керела питова, според Манде, повише кереа тоа. Посар душевно кери тоа. Например, ако ти кога ја само ек се вличи, ти кога например само ек се вличи тоа зета оста, кога нормално кереа јараб, нели оџа кела, акава садака, акава кола, тересел, джи, пример, кале пралеске Китај, ки фамили, каски кана. Само ва кере и тоа кере амин, а тоа халјан само се вличи парајатот. Кана. А ти кога кана панцарота, унен стек, харица баклано, парно мас, нешто кобасице домашно, пасуџуко тароарица, селско месо. И кога кело ходжи доа, че нема кола, така амин Аллах, амин ја араби, со ски ту сила. Енергија те керела, па ете денга ту гудло, или воче паладава, ту панда поише, машала, кава палсо герја, ти кани собрали ти керја педејаки. Са со керна буџене, таро дервишија, таро ходжија, вакерна джала сами до. Оја ми дова сарке реала. Коле например силаја дали вакере амин. Вакере амин ја рапи со ски ту халјан. Кучучунку пердо. Агјар, халјове, мо мислетано. Ти каопе хајбе мате претринопе со сколада бутано харами. А од ова са чола те денопе е почоронек. Мате чопе ко дубоке. Окей. Тишина таро алмејде, пале доа тишина ходжа. Па дик, спрема, ке керава спрема кис традиција, мари со келапе сарома менде. Калав пример на клеаменера маре пашема нушатева керами баба му, папа му, дат ми, тетка и тако дали. Значи нели трито ефтато саранда пиндудуем берш, јака нако пиндудуема берш више ту пландинете кере бумти. Соске ко пиндудуем морате кере, значи бакро, соске ко пиндудуем нели ва кернот качи напенен кере кокала и тако дали, ака накала пурикане лафија. И ко пиндудуем мора тол бакро, мора тол мас, мора кава, мора кова, да бите шајтовул, то значи нопе со пиндудуем лескера, чаканава керава кваса на мен кергем. Хем постем ко берш дивете вакера чине панде курбани, соске ко берш две веќе пелио маса и тако дали. Ака накава вакерават менге жива истина, сар кергја маре пуре, хема менге чиле јек тикни традицијата родувајме ака на кобр точно. Дали битно ака на туко пиндудуем ко берш ти кале ака хајбе на џанава.
искрено ме само ваќе работа со амаре пурекерге, ема мен отерневеч легарадија традиција. Окей. Тишина. Козом повише хајби калеа, одобрка повише севапија джена кумуле, дали тано агјаре тишина одговор таро хоќа. Хоđa buyurun. Okej. Shumë të marro mišljenje, interesantno, se ova kerena ako deja po shushu hajbe o mulloj sile po vishem korist, a ako na deja shushu hajbe, ako deja sa na primjer ake se ova kerken sandvič, o mullo taro odova na nele isto korist. Da li odova i tano korektno ko šerijati, premalo Kur'ani, premalo suneti ili na? Akava na nekorektno premalo Kur'ani hem o suneti pejgamberi su alaihi salatu wassalam. Da li hasa sandvič bilo so hasa akava taro akava nisalo korist na nele o mulo. Sarando dujtu, pindu dujtu, ula velape o kokalo, kojeg berčin lape bakro, akava da na ne koistam, akava samo tano je tradicija, son sigurno Roma lele taro gađe, suske me počnum dosta manušen kotar avela akava sarando dujtu, pindu dujtu, but vakerena avena taro gađe, kama na ne taro islam, ko islam na ne akava. Ko islam so šajte kerolpe, kera je laf jakana specifično taro hajbe. Ako, na primjer, akana parun jane manuše, završi sarilo, jakana vikinja e džemate, očavo akana vikinela e džemate, kava kera ja i da ja odat nakla i dunjaja, vikinela e džemate, empela e džemate, ske bujnun abdve kadav jek lokma maro. Kate kera lafi, znači bilo sotede, da li dea lon maro, da li dea bakro, vikinja e manušen. E akana tu so dea e gostonge od ova hajbe, tano jek šužo delo ko islam, šužo amalu sali, jek sadaka so dilnija manušenge, hem šaj od ola sevapja, taro od ova šužo hizmeti, taro dia sadaka so kirgan so dinjane gostenge hajbe, šaj te kere nijeti od ola sevapja teresen ko mulo. Ama da li dea lon maro, da li dea bakrano mas, odvana ne uopšte veze, nego samo šaj te kere nijeti od ova šužo delo so kirjan teresel komulo. Akava i tano korektno premalo islam. Magdita sayda medikunarin, omen saste sarine sosen sinamen, sar omen saste sarine kulasu deklinamen. Pakatar hem mangavate posjetinaft mensa kulasu dekli emisija Ana Spodelingela. Keren šere spodelinen kotumare Facebook profilija spodelinen kotumare mala, te šaj sarine zajedničko, te asampeske, hem govor so šajte siklova o islam ki akaja forma. Panda ekfar, omen saste su deklinamen, taj džiko dikive džiki javer emisija.